Равняйсь! Смирно! Аумалы егеттер! Халқыңыз кеңес полковник! Мен полковник Шаймуратов. Һәм бүгінгі күнден башлап минердің командиры болам. Менің үшін ең тәуде Шаймуратов генерал ол үлгі болып тұра. Сөнки бұна Шаймуратов генерал хымақ кешеләрде біз біліп, үзебезнең милләтебезнең шундый геройдарын біз біліп үсәбез һәм улар бұна ябай гына гаиләнән, ябай ярлы батрак гаиләнән сыккан ул вакытта инде малайдар шундый зур казанышларга өлгәшеп безнең милләтебезнең геройлары булып китәләр. Шуны без аңлап, без дә улар хымак була алабыз бит. Улар хымак үзебезгә максаттар куеп, улар хымак тырышып, без дә шулай ук халкыбызның зур кешеләре, таяныстары булып китә алабыз. Разрешает формировать на территории республики две башкирские кавалерийские дивизии. Номера дивизии 112 и 113. Председатель Государственного комитета Иосиф Сталин. Көні түні соқынабыз бетінде фотолар, немелер бір білекей гіне нендедір мәқалі бүтіне білдіғіз фото келіп сықты. Қарахам, бақтихам, Унан алдағына біздің архив, машамилі архив шул тіклі мотор көргәдіме яғаған, һәм онда бүтінне білделі болмаған фотолар көргәдімәген. Шондық югердік оларды немеге қарамайынса пандемия секлеулеріне қарамайынса бірге тіге архивті беріп, бұл несіктірі түрлі яқтан bir xalıq işi kilip sıktı indi. Çünkü kim yardım etti Allah, şular yardım etti. Şulğun deyirdi bu hala kutlaymaylar. Kal bir kütü. Andı kastın. Min frontga gider. Шаймуратов генерал деген бейуді. Біз менің детаксем Валерий Кантюков ансамбльда бейгенде ушу бейуді халғайны. Шуға ул бейуді мен филармонияла, учалы филармонияда эшлеп бақсылағас ул бейуділі халдырдық. Біздің әр вақыт репертуарда болды. Оның ері әр вақыт біздің ең аратқан ердардың бірі бетінде. Шуға келіп сығармы, келіп сықмасмы екен тип толқынлануға болды. Әмі батырдар, геройка темаға мен анық яқын, соға ішлеуі бір үліған әлемі қиында болманы деп айтылын. Шаймуратов генералды біз бала сақтан білеміз. Мен оның ерін, Шаймуратов генералға бағышланған ерін бала сақта үстел астында үйрегенде, әлі мен оны ерлап үйрегенмін. Менен оның туралы апайларым да айталар. Әлбетте бик толқынландырғыс болды. Бұл ябай ғана рөл түгел. Ол зор жауаплылық. Театр алдындағы, өзінің алдындағы, халықтың алдындағы һәм нисек көрінер, һәм халыққа нисегірек геройды келтіріп еткерерге тиіш һәм шулай итеп biz iş başlap gittik. Hurmatullah Azaliyevich bilan birgalashib materiallar izlab, internet siltarında kitaplar o'qib, kishilar bilan söylashib ham buna gastrollarga yuribmiz. Allohga shukr, kishilar qaray,
һәм бик спектакль турында бик яхшы фикердәр. Ошо байрамды Берлинга тиклем алып барып еткерергә һәм тыуган илебезгә егү байрагы итеп алып кайтырга ант итәбез. Ант итәбез! Вакыт нык сикләнә. Был ковидтың иң көсле вакыты, бөтен актерлар авырый, Шөһрәт Сагайды яңы сак без уны көтеп алдык бит инде авырып терелеп йөргән вакыттары, бөтенебез маскалар, бөтенебез авырышабыз. Мин тап менә ошо әсәрдә язган вакытта үзем авырып чыктым. Һәм репетициялар авырып киттем дә, нема ноутбукты кусаклап ятам, сенче югары температура белән ятам, әмма кыенлыгы юк. Шул укып ятабыз, язып ятабыз, эшләтеп. Актердар авырышы бетте, шундай бик кызык һәм кызганыч шундай немәләр яздык бу әсәрдә. Воюет за землю свою и воду джигит и его корень. Дивизия турында мәкаләмде тап ошо бүләрдән башлармын. Бик яхшы иптәш Симонов. İran dipti, İran bık dip ya. Bık! Bu İslam diye buyuruyor. Nasıl lan da İran bık diye? Ne kadar? Şimdi kurfem ol katında. Yukarı uğdur kapma. Yalamaygan yerine. Келін оққа енді. Үйгілім, госпитальдан дос егіттен яздырттам. Хатты дос. Шаймаратов генерал ул әлбиттә безнең халыктың батыры, Слава Юлаевка тең батыр дип әйтермен мин. Безнең һәр вакытта да, һәр заманда да тиңләшеп яшәрдек батырларыбыз булган, әлхәмдүлилләh. Шуга әлегә Хуңгы вакыттагы Твиттер, хуңгы йөзлектагы иң күренекле батырларның бере ул Шаймаратов генерал. Әлбәттә, был зур яуаплылык һәм төрле яктан без тәүсиратта әлбәттә мин шылтыраттым Салават Хәмидуллинга, чөнки аның документаль кинолары аша иң теге без белмәгән фактлар асыла башланы бит инде. Шуннан мин башка фильмнарда, башка тапшыруларда караным һәм Салават Хәмидуллинның үз вакытында ошо башка кавалерия дивизиясының ветерандары менән аралашып, улардан мәгълүмат алган журналист Хадыров! Призывну ударга! Хадыров! Призывну! Призывну ударга! Без был спектакль менән күп райондарда йөрөнек һәм көненә икешәр тапкыр уйныйбыз. Көндез балалар өчен, кискен аллар өчен һәм бик мәктәп балалары килеп карый да, унан спектакль беткәч, улар килеп, агай, мөмкинме мин һезне кусаклап алам диләр. Анда фото төшәләр кемдер. Алар әйтә, мөмкинме без менә фото төшеп тормабыз, без тиз генә һезне кусаклайбыз да, китәбез диләр инде. Әлбәттә, был бик күңелле елта һәм тимәк без уларның күңелләренә үтеп кенә алганбыз дип уйлыйбыз. Удая!